Allah Teala Ramazan ayını üstünlük bilen dereceli etken. Birinciden Allah Teala şu Ramazan ayında urazanı jiberdi. Urazanı jiberip farz kıldı. İkinciden indi şu Ramazan ayında Allah Teala rahmet bularak Allah Teala'nın nasihatlerin Kur'an'ı jiberdi. Her biri bizge de yoxşılık bilen naşarlıkны, izgilik bilen yamanlıkны ayıra turgan Kur'an indirildi. Hem şulay Ramazan ayı ol Allah Teala'nın rahmeti bilen mul bulgan ay. Allah Teala'nın sevgili Resulü Muhammed Aleyhissalatu vesselam hadislerin birisinde ayta, Ramazan ayı başında Allah Teala cennetke emir birir. Ey cennet, kapkalarını aç. Ey cennet, özünün bizeklerin bilen bizeklen. Zaklamı benim ihlaslı bendeler sana kireşek deyip Allah Teala emir edir. Dördüncü istinlik, o Allah Teala'nın cennet kapkaları açılır, hem cehennem kapkaları yapılır deyip gele. Şuşa Ramazan ayının hürmeti bilen, nuru bilen beyle Allah Teala'nın emri ile hadislerde rivayet edilir. Allah Teala cennetke emir birir. Ey cennet kapkalarını aç, cehennem kapkalarını yap. Haminde birerigiz eğer de ey bendeler izgilik işlege tilesegiz, ımtılığız, aşkınığız Allah Teala rahmetine. Eğer de birerigiz günah fikrin, günah uylarda bulsağız, birer günah işlerge niyetlesegiz, ol günahtan vaz kişigiz, tövbe kılığız, hem Allah Teala'nın rahmetine erişeceksiz alabilse. Hem beşinci istinlik, ol dayında teravih namaz. Teravih namaz, ol yestü namazından sonra okula turgan sünnet namazı, hem sunna muhakkada, bir güçlü sünnet bulup sanala. Ne için o teravih dip atala? Yal itte turgan namaz. Yani her bir ikişer rekat sayın, yaki dörter rekat sayın, biz biraz yal itip, vaazlaşıp, Kur'an okup, hem bigrek de zikirler eytip, Allah Teala'ga adım adım şuşa izgilik bilen namaz bilen yakınayabız. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 25. 25. hem 27. günlerde teravih namazın sahabeler bilen okuşular bilen meşitte okuyduruyor. Hem tam bir istinlik, Ramazan ayının istinliklerinin birisi ol da günahlardan arınu, günahlardan paklanu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ayta, eğer de siz Ramazan ayın izgilikler, igilikler bilen mol kılıp urazalarınızı jirine jitkizip tutsağız, ol şirakta namazlarınız bilen, şista ihlas gıybedetleriniz bilen, imanınız bilen mol kılsağız, Allah Teala sizni günahlardan emin kıla, günahlardan arınasız. Şuna göre indi bigrek de şu Ramazan ayında günahlardan bir köp kişi arına, baklana, şistarına. Hem 7. istinlik ol da indi Allah Teala'nın rahmeti bilen Ramazan ayın biz muamelede, izgilikte, iyilikte kişi arasında bulgan münesebetin nığıtuda uzdırga tiyişbiz. Yarılarını qarab, muhtajlarını qarab, bir-birimizge yerden kulun sozurga tiyişbiz. Allah bilse. Şuşu Allah Teala'nın rahmeti bilen bigrek de şuşu ameller, haminde bigrek de ağız açtırılar bik savablı bulup sanala, eğer de bigrek de uraza tutuşu muhtaç yarlı bulsa Allah Teala'nın şiksiz savabına erişir Allah bilse. Ramazan ayında tam bir zor istinlik var. Ol da indi Allah Teala her bir izgilik sayın kübrek savabın cibere. Mesela eğer de hadi aylarda biz namaz okusak sünnet namazın, Ramazan ayında ise ol namazları bizden farz namazlarımız, sünnet namazlarımız, hem barşa amel ibadetleri biz onlar 700'ge kadar tapkırlanır. Hatta Allah Teala ayta, illa demeger urazadan tış, çünkü uraza benim için. Hem şu urazanı
Мен өзінің рахметім білән, Алла берса, билгеләп, әҗерләрмем, савабын бирермем дип килә. Һәм тагын бер зур өстенлек Рамазан айының ул да инде сабырлык айы. Башка айлардан нәк сабырлык белән аерыла. Кеше Рамазан айын сабыр итергә өйрәнә. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә, әгәр дә берәрегезнең берәресе ашу китерә икән, яки әрләшергә ымтыла икән, сез әрләшмәгез, әңгәмәгә кермәгез. Сез андый вакытта әйтегез: «Инни саим», мин ураза тотучы. Сабыр итеп, мин ураза тотучы дип әйтегез. Бәлкем ул кешегә дә түгел, сез үзегезгә искә төшерегез. Хәзер әрләшеп, әйткәләшеп, бер-берегезне рәнҗетеп, бөтенләй уразаның савабыннан мәхрүм булырга да мөмкинсез. Шуңа күрә инни саим, мин ураза тотам, һәм синең белән спорлашмыйм, мин сабыр итәм дип үзегезгә искә төшерегез. Һәм тагын бер зур өстенлек Рамазан айы башка айлардан аерыла игътикаф белән. Игътикаф ул мәчеттә калу. 24 сәгать мәчеттә булу Пәйгамбәребезнең сөннәтендә әйтелә. Гайша анабыздан риваят ителә хадистә. Пәйгамбәребез соңгы 10 көнен, түшәкләрен җыеп, мәчеткә кереп, 24 сәгатен мәчеттә соңгы 10 көнне уздыра иде. Зикрдә, дугада, намазда уздырып, Аллаһ Тәгаләгә якынаю юлында уздыра иде. Аллаһ Тәгалә кабул итсен, һәрберебезгә дә изгелектә, игелектә булырга насип итсен. Шушы Рамазан айының өстенлекләренә ия булып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә насип әйләсен. Пәйгамбәребез әйтә, әгәр дә бәндәләр Рамазан айының бәрәкәтен, шатлыгын, сөенешен һәм бүләкләрен белсәләр, әлә тәмәннәү, Пәйгамбәребез әйтә, ел дәверендә 12 айның да Рамазан айы булсын дип теләрләр иде, дип килә. Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, бәрәкәте һәм сансыз савабы һәрберебезгә дә ирешсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.